Tchala, Amazon Job Interview, Part 5. Hi guys! Si nou monte sou page mwen deja, nap jwen plusieurs vidéos ke m fè sou Job Interview nan Amazon, men vidéo sa li spesyal paske li gen kesyon ki pi fasil yo. Rete gade tout vidéo a, paske denye kesyon an, se nou menm kap repon li pou mwen nan komantè yo. Question 1. How can I help you? Comment ka edo? I have an appointment for a job interview. Mwen gen yon rendez-vous pour interview pour yon job. 2. What time is your appointment? A ki le rendez-vous la? It is at 9:30. It is at 9:30. Li a 9h30. Mon ka bay n'importe le, selon le ou te gen rendez-vous a. 3. What is your last name? What is your last name? Ki signature? My last name is epou bay signature. 4. What is your date of birth? What is your date of birth? Ki date naissance ou? Toujou sonje bay mois avant. My date of birth is 10/15/1997. Date naissance mwen se 15 octobre 1997. 5. What are the last 4 digits of your social? Ki kat denye chiffre social ou? Konsa yo kamando, what are the last 4 of your social? Wap di, the last 4 digits of my social are, epou bay kat denye chiffre social ou. 6. Are you legally authorized to work in the US? Est-ce que ou légalement autorisé pour travailler aux États-Unis? Ou ka di par exemple, yes, I am. Here is my work permit. Ou bien ka di, here is my employment authorization document. Here is my employment authorization document. Mes documents qui autorisé pour me travailler. Do you know your shift? Do you know your shift? Est-ce que vous connaissez horaire ou bien au ka di, si gen plusieurs horaires au ka di, what shift are you interested in? Ok, a ki horaire ou intéressé? Si c'est matin, ou ap di morning shift, ou bien afternoon shift, etc. Ou bien kon sa tou ka anik di, any shift. Any shift. N'importe horaire. Do you know your job location? Est-ce que vous connaissez endroit koto pral travail la? Ou ap di, yes, I do. Why do you want to work at Amazon? Why do you want to work at Amazon? Ou ki so vle travay nan Amazon? Ou ka di par exemple, I am deeply impressed by Amazon's commitment to innovation and its impact on the global market. So, I want to be part of this successful company. Sa vle di, mwen profondément impressionné par engagement Amazon nan innovasyon et puis impact li sou marché mondial la. Donc, mwen vle fè parti de compagnie à succès sa. Can you work overtime? Can you work overtime? Yes, I can. How would you handle standing for long hours? Comment ap jere question campé pour un pile temps? Ou ka di par exemple, by wearing comfortable safety shoes, staying hydrated, stretching and moving, and maintaining good posture. Donc ça veut dire lò mette soulier qui confortable et qui en sécurité, lò rete hydraté, lò détire, lò fait mouvement, et puis le ou kembe yon posture qui correct. On y a dernière question qui c'est question 12, m'a dit et puis n'a plagel pour moi dans commentaire, n'a plagé réponse là. Name one thing you can do to stay hydrated. Name one thing you can do to stay hydrated. Thank you everybody. Pas oublier la réponse 12e question pour moi dans commentaire.